Hal apa yang abang pelajari sampai di Jakarta yang paling mengubah hidup lah? Sebenarnya saat ini hidup pun belum berubah. Belum berubah. Luar ya. Masih pondok. Paringi otorita tujuh hari na hula-hula na poso sa paparingi inang-ina ima hula-hula na poso sa Moses sa mga yuta pangalapan ni Angel ba kani? Ama ni Angel sa walima berraja betul sa Moses berraja sebentar sa Moses isiamon lu berraja itu ada terbuka mengarani raja isa muka mengarani raja kalau ala Roma hula-hula na poso baca ba paano mo ron na dikasih ngotarorota ala tulu kita ala hori dan siakangan saha sama kita pasahat tersebut berita silakan jadi kan oke ini manusia nami asa pasahat kami taduk dak kaina tong na marisi eme naman lupuon pwede mo metu na partusi
paso-paso. Kami huda-huda na poso sa mo sa siya sa mga hutang. Oh, lo tulak pito sa mato kami. Parzuro bok mau liate sidoro nami to matamar tuani bata. Ala sido tolong erohana na totong mga rapotidari do to bikta. Mahal pasok kamu raja ng boro nami si Hobing. Suang-suangnya nasa korong ni raja ni hula-hula muna sa luhog na. Oh, lo tulak. Sa tabigodang diluluan na malas neroha, dia magtaraga, inaktosorubara, raja ni namabue na humaliyang na humaroho. Takas joro kamu, kela nami dohok buru nami, ima di namang kokok, di napabuahon na patakokon, saring-saring ni naboro nami hamu, di na maritihuli amang boro, nung mabrohami, raplo inatta, raplo hot paribang mo boro nami, sahap tutongan alam mo, ima nung dipasatan, na magluto, bolas na din. Kasi matong rahan na matamatsuwa di batang, dari naman sa mga kita na yung mga dugo, asapir mapokti, bahul-bahul pasalongan, pero matong binihamo, amang baro namin, lulu-lulu na, at kapal sa moda. Matuto, asarakat ulung iboti, sosok ulung ibaliya, or semahamo masyaro na sa otik, mok-mok mahamo mangalang na sa dia. Matuto, ikat pa rin na uli. Ilongan merdawan nadik kan pasahatun nami do tu boru nami do kopu nami do biasida namar hamarangsi ulos perhitian mangidu pasu-pasu kami siya namat kamar tua di bata anggia di pasu-pasu amat kamar tua di bata hamo perdalan na songonom mana buru batu parang saya panon tuhela luhuk buru nami sada manot tuhaha anggina sada manot tuibotona parpunguan ma amang boru tupahopus ya nanat parpunguan ma tupahopus ya buru alay mangido kami do gomos tang napolan yang nagabe mulutupe hubay kami suruk-suruk ipawakpo nami permisi kami Tuhan na amang boro nami alang aku tuha tao kami dolok tingan halusan ni amang boro pasiat tamu kami bolo tupo kasat kami nol surung-surung tupok punami itu yang baru dah gabi tulang gabi asa bangara di kamu amang pandai nami sok di mata baik gina di mata baik along do kami simasion akan amat tinuluhon suang-suang ini madoh kakalen menutup penomang gohi itu di hela nami dah perlu masuk haham doi itu gabi amang pandai nami asa itu jatulah harus satu lagi nyot harus satu botol nyot bawa pusian anak adilah kaning harus sini bawa pusian anak bawa pusian baru Ido. Kita matulah, nunga. Amang pada nami. Alalau pasaha pasu-pasu mahami marhite ulos bulungan. Baik ma didang-didangi, anggia ma didang anak, ma didang boru. Peparan ni nak boru nanon tuaka ari na labang hutor. Didang-didang baik. Terima kasih.
ala nang sikro do tu akka berekku terjulu masuk terjulu hamunga hela do burukku jadi budi nau pakoton amang borokku amang boro mulutung peholak kami na zong lison cakas dora di babua burukku paru main betuho ala napasuk tunggu ulau non akapas saulian noda so tu dia rohamu gabi itulah kamu jadi di henakku di burukku ala alung roham na mangudam di bawah ni pasuk iton suang songonin akai botong na borong akabaribangmu hudok kami dito dilas ni rohata na batak pesta tasaderion ima di na batak kon na boro nami ima si matiop jadi dilas ni rohatai ondo reptan nami mulutuk pesongonian non nabui pupa-tupa kami songon ulos si badammu mangido kami kobos songon dialas ni rohani badammu ikos songoni malas rohani patodemu gabi amarkade nami asa upasata biso ulos suhela tulur nami suang soalnya tumpah hopu nami main mazo nah hopat tu sih dan tinggal ni mazo main saat kami di hamuna amang baru nami lumau bima tu hela nami loh tu baru nami adong loh hatai no punca na di mulu tubuh dang gudang ni puli ni si mamora dang ala ni huli baru hasian do tohela na pinasahat dari mabain atau lasrohan asa timbul diam di rumah tinggi buang diam di sogo lunga gade na boro nami do amang boro nami totong do kami koko sebagai do soal tabar tuli bata kayong gabi mahabu binot para na oposo matutu so ni ma nabuh pasal kami paso-paso marhitehol ulos si torok rabo ibi amang asa damang mapasasa di suli bukasa matudang Ako ko na honok ti Saudi ka tuburukan do helakku akhirnya nata moloduk ke bersumpah habis 10 dari untuk maksimal jujur uli rohani rajai pada nami asarohan bersumpah jujur uli rajai pada udah sumpah baik
Oras. Kamu.